Mugorori ucio urarikiririe na kuhonokio gwa kairitu kamwe ka miaka 9 karia karahikitio ni muthuri wa miaka 40. Kairitu kau kararutirwo manyata-ini ya muthuri ucio ona gutuika family ya muthuri ucio irari na uregani munene. Nyina wa mwanake aragiriria kurigiriria muriu aikio ngono no ndanahota. Ofitha wa gutetera ihoto cia ciana Joseph Ole Kaputa niwe uretanire John Koi kuri maofitha a borithi thutha wa kumutumanira na kumuria ndakahikie kairitu kau no ndaigana kuigua. Vitu kama hii ni vitu ambaye lazima tupigane nazo in our communities, maana mara mingi tumesema kwa social media ya kwamba tunataka watoto wasome, lakini kuchukua ile hatua kama hii ambayo tumechukua leo inakuwa ni vigumu kwa sababu watu wanaogopa threats. Kairitu kau karaikarite thiini wa muciucio kwa ihinda ria kiumia kimwe mbere ya maofitha a borithi mamahithukiirie na kumutwara ceceni-ini ya Narok. Agetetera Nkoi araugire ni arashitie kuri aciari a kairitu kau na makamuhe rutha rwa guikarania na mwari wao. Nimesikilizana na baba yake na mama yake. Hawajui ni ngapi kwa sababu amepeana pesa na amepeana ng'ombe. Ole Kaputa ni athite ruriri rwa Maathai County ya Narok rutiganirie mutugo wa kuikithia ciana cia airitu itakinyitie ukuru wa kuika niguo ona airitu a ruriri ru magie na mieke ya guthoma. Handu-ini ha Inooro TV, Jetao Kids, Muthoni.